Contoh lah mabu pegat dalam kitab. Fidro raja na asisten kau yang fidro. Na fidro asisten ho yang gejak le rajanya tabe-tabe gebak ajudan ke, gebak ajudan ho yang gejak. Ho yang gejak tabe-tabe gebak anu buah, gejak widi gebak anu buah, gede gerubak gebak anu buah, gejak umedan gebak anu buah. Gejak gede Banda Aceh gebak anu buah. Ternyata bak saboh uro getanyang le raja bak anu buah, bak asisten. Kebetulan rajanya anak jaronyo sini hana cacat. Cacat ini anak jaro. Nekun le raja ba asisten, hai anak buah, jika kalian tiat diri lunyo patna kekurangan. Oh, cukup beres don raja. Wajah gantung, urung raya panjang, alunyan boh hidung mancung. Don agak raya bacut tetapi sipu sagai drone raja. Anak jaro drone sagai. Makanya drone ganteng gara-gara mutamah anak jaronyan bacut. Yang kelebihan drone. Sehingga watai jadi ngale raja, oh mankah ulau. Sabe kubah sajan, hoyang kujak kubah sajan. Katem pegah kah ke hanan jaro ka pegah ngeunah hanan jaronyo. Nyo yang lebih god. Ico asisten, ico anu buah le raja ipatho dalam penjara. Kaku hoyang gejak raja sidro lawenyo. Gejak kedai gerubak sidro, kedai pelik sidro gejak kedai. Gejak buka hitam sidro. Kebetulan raja bawa denya neruh gejak lautun ya main-main dia ubat hawit pu kapanen. Dia getah pu kajit pot. Kaku kebetulan bak gejak aja mui tu mong tu le kanibal le urung pajah hurung ikun le raja epat sang mantap atoi manusianya lagak tadi nyan mangat tatagun singo bungo idrop lah raja watai drop raja bu ternyata malamnya sehingga ka bungo kepoh si kurung bungo ini koh taku raja ini tagun sup raja. Apa kejadian watai ini koh le algojo ikun le perumuh raja. Wahai tuanku raja, be'ile tasiya, be'ile ta korbankan manusianya, be'ile ta pajuh gudanyo barang kaho, cikalan periksa le kadang tu na penyakit buduk saja. Menyena penyakit buduk, menyeta pajuh buduk anak-anak gudanyo tu. Kaku periksa le algojo, watai periksa ternyata hana anak jaro sini. Watai hana anu jaro sini ikun le raja asisten le kanibal le ketua kanibal penuh manusianya nyan athoji hana mangat atho budu sehingga ipenuh raja geek buda raja duplung kedih bak istana terus bak istana kita dalam penjara yang dikurung asisten buno mengadu bak asisten tersebut terus bak asisten. Wahai asisten, akan klik raja. Pakan raja, untung puhai raja, pura yang untung, hai puji yang untung hidraku hanai sembeli gara-gara kata pegah adalah yang nahana ni jarolong merupakannya kelebihan ba Allah sehingga long ipenuh hana jadi isi le manusia kanibal iklilah asisten di hai pakai nggak klik kah di mana dengan iklim batuk lah untung raja untung hai pura untung sengkira dua tajak berakan hai raja yang main dua dumho tajak dua tu idrop ban dua tu watai drop bandua drone ni periksa hana ni jaroi pikir urung budok ipuluh drone ke yang isi raja
Yang dapat taco hikmah hinan mak abu adalah kekurangan yang tak boleh gedanyo itu merupakan kelebihan ba Allah. Nyo mak makanya pu yang gebi gedanyo uronyo lam saahnya mantang udip nyo hana kekurangan gedanyo ba Allah. Bahkan ada hikmah